Miyam ay koy India Pakistan border adu da chatli ta north e ko 0 point da yauge tawre hawdikti yenga pura desert ka tane uju laitre hawdikti bushes ka toire lambi da pura straight asi de Google map ka du thabak tawdre yadre sida village ama pau su laitra ni hawdikti pa sida 0 point it's only 0 point donkey singa sis you see the oasis macha gom na moi ne sim ra thamne see the moi wheel oire sun gi the mag wheel welcome to Indo-Pakistan border like Kaya. Hello everyone, welcome to Indo-Pak border. I've already reached here and it's so hot, extremely hot, but I'm so excited and happy. Miyam si the Indo-Pak border yauriko. Yam sai adugo si yaurapa andiko yam nongai wakanji ko Indo-Pak border ubsiko. Adu utjarake ekoi 0 point phau yaurapne bako 0 point asi the tower of the India flag of do adu phau yauram grabne adu video guma photo guma lau hande sidiko adu asi na India gi post oire aduga Pakistan border gi post na asi the yellow yum white ka yellow yum ubdo aduga moi flag api kum sam su paira lay yum mathak sina gat post ne moi gi Pak border gi ko sido aduga India gina asida oire ko asida aikoi 0.5 asida sim pa 0 point ka we ko adu phau chalame 360 view utjarake so na Pakistan to Shanjing su shaman be urumda ai no keno laiben gate su ko shanjing si urumda gate ki urumda moi laiben to dukan gi disu shanjing di ko urum thiba shaman bada si yeng nai tower she mane ba moi ko adu da khoi ka khat bane si first floor ma oire second floor ma thak su lai ba